selebrasyon ng 71st anniversary ng GR Bank, pegmasosyan mo naman ng pamamaya recognition king tune puso ng kakatamong ekonomiya ing micro, small and medium enterprises o MSMEs. Lalam ning temang GR Bank, katulong nyo sa pag-angat balang GR Bank branch, memye puge king karelang MSME clients. Reng negosyanteng karelang asupan at asuportan bang panikwanan ing tagumpe. Iba't kareng mga lating tindahan, angga kareng daragula negosyo, bida keti ing kwento ning tiyaga, sipag at creative apa manisip ning balang MSME partners. Hello mga kailige! Kamusta po kayo? Ako po ang inyong aligi queen, Mia Velasco Reyes, isang produktor ng GR Bank na bumabati ng happy 71st anniversary. Isa po akong MSME na naniniwala at nagpapatunay na katulong ko ang GR Bank sa pag-angat. Mabuhay po kayo! Metong kareng mani mo ng kapag nasa ng GR Bank ing suportan at pasiknangan ng MSME sector king bansa. King balang loan, mentorship at serbisyo, layon ning bangko ing mamyesikanan at tiwala kareng Pilipinong mag-negosyo. Happy anniversary, GR Bank Santa Cruz branch. Thank you also, Ma'am Joyce, for giving me an opportunity for this. Thank you also, Sir J. Carlos. Thank you din sa support. More power. Pundasyon ng tagumpe na kanuning GR Bank, ing balaos a suporta at tiwala dareng magnegosyo king karelang bangko. Sinigurado ng GR Bank king taglus-taglus apa manantabe kareng salukuyang magnegosyo na at kareng magbalak pamong mag-umpisa bang panikwanan ing panina. Honored to be part of GR Bank's 71st anniversary celebration and they're celebrating MSME's event today. Thank you for supporting local art and creativity. Happy 71st anniversary, GR Bank. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.